Od emisije Priče iz Kofera. Sa mnom i sa Petrom je danas gost iz Indonezije. Dobar dan, možeš li nam se predstaviti i reći odakle si i kako si ti stigao u Srbiju? Hvala vam puno najlepše. Ja sam Julio, ja sam iz Indonezije i ovdje studiram na Fakultet političkih nauka. Zašto studiram ovdje? Zato što dobio sam stipendiju od Ministarstva prosvete Vlade Srbije. Ono se zove Svet u Srbiji projekta. I onda volim mnogo o istoriju, zato što Indonezija i Jugoslavija imaju do sad ima dobro odnosima, zato što i sad istraživam o spoljnopolitički između Indonezije i Srbije. Sjajno. Koliko dugo si u Srbiji? Pa 2 godine dana ovdje. Dobro, a kakav je tvoj prvi utisak u Srbiji? Pa ja mislim sve je lijepo, zato što živio sam na Avali, to je vrlo lijepo i onda ali problem za mene je zato što došao sam iz Indonezije, to je vrlo vruće. Kad došao sam prvi put ovdje, nosio sam jaknu za zimu, kad u aprilu, da. I onda ja sam to je najvruće grad, on se zove Surabaya. Da. Koliko stepeni je kod vas bilo? Ba, to je mnogo oko 7 nešto biliona. Da. Na primjer, moj grad je isto kao cijelo Srbije. Da. Veličina tvog grada je kao cijela Srbija? Da. Wow. A koliko je vruće kad je leto? Koliko stepeni obično? Obično oko 30 do 35. I tako je stalno? Da. Wow. A šta je tvoja omiljena srpska hrana? Pa to je teško da kažem. Zato što ima mnogo specijaliteta, dobra specijaliteta iz Srbije. Na primjer, pleskavica, da. To je dobra kombinacija ako miks pleskavica i kajmak, jel tako? Da. I onda ima sutlijas. Da, to nema u mojoj zemlji. Da. Imamo, pa nije isto, to je moja omiljena i onda... Nema u mojoj zemlji, samo kao kobasice. Aha. Pasu nema, da. Ali nedostaje mi pirinač, zato što mi smo iz Azije, to je bitno ako želimo da jedemo. I meni nedostaje. Da. Ista problem. Da. A da li ste, vas dvoje, pošto ste stranci, pronašli negde mesta u Srbiji ili u Beogradu gde postoji neka slična hrana ili nešto gde volite da jedete, da preporučite ljudima ovde da probaju? Da, ako ima ljudi kad dođete ovdje, dođu ovdje, može prvi put ide u Beograd, zato što to je najbitniji grad kad je bio u Jugoslaviji i onda ima mnogo istorija, kultura, da ima i onda na druge grad kao ide na manastir, to je tipično za Srbiju. Na primjer, ima mnogo kao sice, kao studenice. Ovdje ima, u Beograd ima Svetog Save. Znači, obilazio si Srbiju? Kako? Jesi bio osim Beograda u još nekim mestima u Srbiji? Jesi obišao možda te manastire? Da, išao sam u sice, u studenica, u manastir. Da, to je blizu Golubac, to ima tvrđava. Ja sam bio u Nisu. Ja volim kad išao sam u Nisu, zato što ja mislim nema badesi tamo.
Salim se. Da. I onda ima kao tipično, kako se kaže, kao rostil. Zaboravio sam ime. Da. Pa isto verovatno i ćevapi, i pljeskavice. Da. Leskovac, da. Da, leskovački. A da li ima neka hrana koja je tipična za Indoneziju? Da li si je pronašao negde u Srbiji ili u Beogradu? Naprimer, kao što postoje kineski restorani, da li možda postoji nešto što naši ljudi mogu ovde da probaju, a da je karakteristično za tvoju zemlju? Pa, to je, nažalost, kao na drugi zemlja. Ovde bio je ima indonezijski restoran, ali sad nema. Ja mislim to je tipično kao azijski restoran, a nije isti. Imam kao preporuke za stranci, ako želite da probate neke hrane kao siomay. Siomay je na prvi dumpling u zemlji. To je piše, zaboravio sam indeks, to je kao dumpling, ali ima sa sosom kikirikijem. Da. Jel to ima da se ovde negde proba? Da. Da? Dobro, napisat ćemo onda posle Važno. preporuke tvojih mesta. Da. A Petra, da li ti možda možeš da preporučiš neka mesta koje su se tebi dopala? Ima. Ja mislim da u Beogradu ima dosta kineskih restorana, ima ovde u centru. Na primjer, ako volite hranu iz Južne Kine, ovde ima restoran, zove se Wangjiao, ima stari Hong Kong, a ima i u Zelenom vencu neku kinesku prodavnicu. I to ćemo morati da upišemo sve, da posetimo i obiđemo po vašim preporukama. I onda u Zelenom venac da ima, to je ok ako za muslima, da, zato što to je halal. Da. To je preporuke ako stranci žele da ide u Beograd. Da. A koliko dugo učiš srpski jezik? 2 godina dana. 2 godine? Da. Koji je bio najteži deo? Da, zato što prvi put ne, zato što srpski je lako da piše, ali teško da govori. Lakše ti je da pišeš, znači? Da, mogu da govorim kao sad 2 godine, to je dugo. Da. Da. Super ti ide. Hvala vam najlepše. A da li možeš da čitaš srpski? Ako ti je lakše da pišeš, da li možeš da čitaš neke knjige na srpskom? Da, imam neke časopis i neke knjige. Zato što kad istražio sam istorije o Jugoslaviji i onda spoljne političke, zato što nema mnogo literatura o politički Srbiji i moram da pročitam neke bitno literature. I to sve čitaš na srpskom? Da. Ali polako da treba mi pomoć kao AI da. A da li imaš pomoć od nastavnika, kolega? Kako izgleda na fakultetu? Da li možda pratiš nastavu? Kako? Kako ti je na fakultetu? Da li imaš pomoć od drugara, kolega? Naravno. Srbi su divni i simpatični za mene. Na primjer, kad sam prvi put nisam položio ispit, ima kolege i koleginice su pitali meni kako je bio na ispit. To je teško, nisam položio, brate. I onda imam neke preporuke ako želite da položite. Da, to je literatura, to je bitno. I to je isto pitanja kao starija generacija. I onda sve profesor i profesorka je vrlo simpatični da i oni su znali političke u Indoneziji.
Dobro. A šta planiraš posjetiti po Milanu? Pa. Da li planiraš da se vraćaš u svoju državu ili da ostaneš ovdje? Hvala vam puno na pitanju, ali to je vrlo teško opet. Da. Vjerovatno, zato što sam iz političke nauke. Normalno ljudi su misli ja ću biti političar ili biti diplomat ili to je isto kao ovo. Ali ja mislim ako može da ima vreme hoću da studirati u doktoran ovdje. Zato što želim da budem kao ekspert o Zapadnog Balkana i Srbija, zato što nema u Indoneziji. Naprimjer, ima neke alumni iz Indonezije koji studiraju na fakultet političke nauke. Oni su pisali samo u Aziji. Pa, ja mislim to je bude oke za mene, za moju budućnost. Ja nadam se mogu da budem ekspert na Balkan. I prošle godine napisao sam o spoljnoj politici Srbiji i onda kako je politički ima utjecaj u otvoreni Balkan. Da. To je novi tema. A da li bih hteo politikom da se baviš ovde u Srbiji kao predstavnik svoje zemlje ili bi pak da se vratiš u svoju zemlju i da tamo gradiš odnose sa Srbijom? Da, želim da hoću da se vratiti u Indoneziju i želim da bude kao diplomat isto za drugi plan. I onda želim da protiv narativ kako je bio, kad je bio Jugoslavije vreme, da. A to što ima mnogo dobro iskustvo kad živim ovdje. Srbiji pomogao meni mnogo. Naprimjer, ja sam ne maram ljudi, da. Izgubio sam treći put moja studentska kartica. Da. Kako? Da, to što zaboravio sam uvijek na fakultet kad u tramvaj, da. Ali svaki put imao sam mnogo pomoć, da. I onda ima neke ljudi koji želi da uzme moj novčanik, ali ima sebi da pomoć meni. Stara di se. I onda, upozorite. To nije samo prvi, to je mnogo. Da. To je zato što volim u Srbiji, to je kao druga kuća za mene. Sad sam htjela da te pitam, da li se ljudi u Srbiji razlikuju od tvog naroda? Da. I po čemu? Da, ja mislim na početak. Ja mislim slično, ali zato što Srbija imali su bogati kultura, da, ima Turska, ja mislim kao pola Azija i Evropa, da. To je zato što ja vjerujem da ako mnogo diverzija, to je isto da bude socijalno. Šta ti misliš, šta je najveća razlika između Srbije i Indonezije? Kako? Šta je najveća razlika između Srbije i Indonezije? Najveća. Šta je U čemu se razlikuje Indonezija i Srbija? Da. Ja mislim da samo to je vreme, to je teško. Da, zato što tamo fruće... Klima. Da, klima i onda ovdje tipično hrana nije ljuto. Volim ljuto
luta hrana. Pokazat ćemo posle, doneo si nam nešto da probamo. Da, ali Moramo oprezno sa tim. Pazi. Kako si rekao, da je ljuto kao kao vatra. Kao vatra. Kao vatra, da. Probat će naš snimatelj, Pazi. pa ćemo mi da sačekamo, Da. vidimo da li je Da. preživeo. Da li ima još nešto što te mi možda nismo pitale, a da si hteo da podeliš sa našim gledalcima? Kako? Da li ima još nešto što si hteo da kažeš, Da. a da mi nismo pitale? Da. Može. Ja mislim ove godine bude bitno, zato što u novembru odnosima između Jakarta i Beograda će biti 70 godina. Da, to je Da, bitna da. informacija. Da. I onda ako želite da treba informacije, samo idete u ambasadu Indonesia, to je blizu Muzej Jugoslavije, da. To ima plesna škola. Da, ako želite to. Ima alumni Srbi koji je bio studirali u Indoneziji, da. Jako lepo. Verovatno će biti neka manifestacija u Da, i Priječi. onda ima ista retnik indonesijanski i srpski, na primjer škola. To je isto škola. Stvarno? Da. Znači onda- imamo neke slične reči. da, ima rektorat. Jel da? Da. Ima mnogo jargon koji je isto. Baš lepo. Da. Još nešto? Ne. Da li možeš onda da pozdraviš naše gledalce i možda da im kažeš nešto na indonežansku? Halo, selamat siang. Znači, selamat siang, znači, ciao, dobar dan. Da. I onda, A kako bi rekao, pogledajte našu emisiju. neš, Pogledajte ovu našu emisiju Priče iz kofera. iskoper. Gledajte Da, epizodu da. Priče iz kofera. Mi sada snimamo emisiju Priče iz kofera. Kako bi rekao da pogledaju našu emisiju? Ne znam kako se. Can you tell them, please watch our show Priče iz kofera? Na Indonesia. Da. Halo teman-teman semua, saya Julio, saya mahasiswa S2 di Universitas Beograd. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional atau Politik Internasional. Ayo teman-teman, kita lihat episode kali ini, Prica is Covera atau berbicara lewat cover, dan itu sangat menarik untuk mengenal budaya lain. Hvala ti puno što si bio naš gost i Hvala. nadam se da ćemo se još družiti. Hvala. Hvala. Aha. Možemo sad te bombone da probamo. Može. Da. Slobodno ti otvori. Može. Oh, hvala. Ali nema kafein. Ovo su neke poznate bombone kod vas. Da. To je tipično, da. Imate plasma. Ali kod vas imamo su kopi. bombone. Da. Imate plasma, šta je? Iz kukuruz, kako se kaže? Od kukuruza? Kokica. Da, kokica, da. Voliš kokice? Volim. I ja. Da. Baš su dobre. Hvala vam. Hvala na poklonu. Da.